Evo nas nazad u e-Drevniku koji ti donosi gradivo HR. Ja sam Niko. Ja sam Tena. Ja sam Niko i Tenin red flag je što non stop upada u riječ. Učenici su opomenuti više puta, a na ta upozorenja učenici odgovaraju nastavnici samo da ispečemo janje do kraja. U zagradi donijeli su plišano janje i mali ražnjić i okretali su plišano janje na nacrtanoj vatri. Molim pedagoga da obavijesti školskog psihologa. Ovo je dosta kreativno, je. Dosta dobro. Baš se potrudili za cijeli taj... Okreći se janje. A dobro, ne znam sad je baš to toliko Stvarno ludo da nije se ide pedagogu, psihologu. Mislim da nije to baš skroz normalno ponašanje psihologa. Dobro, to je možda istina, da. Učenik nije došao na prvi sat, lagao da su mu ulazna vrata bila zaključena, ali na spomen kamere i odlaska na provjeru istinitosti njegovih riječi učenik priznaje da je lagao. Taj moj, ovo je blef koji je prošao. Pa nije prošao. Pa da, ali profesoričin blef. Rekla mu je praktički stari imamo detektor laži i ovo je puknuo pod pritiskom. I kamere. Di će ići provjeriti kamere? Stvarno si se bez veze. Ne bi bio dobar poker igrač. Da. Ja sam dobila Royal Flush u pokeru, prvi put sam igrala, moram vam se pohvaliti. Za vrijeme sata informatike učenica ne prati nastavu, ne izvršava vježbe, već umjesto toga manikira nokte drugoj učenici. To zvuči nešto što bi ti radila sa svojim frendicama. To zvuči kao nešto što sam ja radila. To je tvoja bilješka. Kaj? Kako je ovo Inception? Moja bilješka od prije 15 godina. Jesu dobro ispali nokti, to nam možeš javiti. Zapravo to teme više zanima, više javiš. To je to kiwi. Ček, ima različitih voća. Da, ja sam ti ko kasin. I pobjednička bilješka ovaj put je... Tako da samo nam se javi, odaberi majicu koju želiš i mi ćemo ti uposlati. I nastavite nam slati svoje bilješke u komentar, na mail ili u DM.